Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Mela l-lum jienu għala li ħanamlu session tal-ipnozi. Din tipprova wix id-dar, okej, u tisma' wix waqt li tkunu qegħdin issuqu jew inkella tagħmlu xi ħaġa oħra. Isimgħuha meta tkunu tistgħu tkunu relaxed, okej? U għal minnu anyone who doesn't speak Maltese, do this when you can safely relax, or don't do this at all actually, don't even try it. This is for entertainment purposes only, okay? Entertainment purposes only. Tajjeb hekk? All right. We start then? Sure. Very good. So, look at that spot over there, look at the light bulb, okay? Keep focusing on it and try not to blink, right? And take a nice deep inhale through the nose. Exhale through the mouth. That's right, keep staring at that spot. And as you stare at that spot, your eyes are getting heavier and heavier. Heavier and heavier. Now take another deep inhale through the nose. And exhale, and as you blink, that is hypnosis coming upon you. In hypnosis, you will feel very relaxed. All hypnosis is a focused state of concentration. Take another deep breath in and deep breath out. Relax and close your eyes all the way down. And as you close your eyes all the way down, I want you to relax the little muscles around your eyes. Relax the little muscles around your eyes so much that they just won't work. You know you can open your eyes, but you decide not to open your eyes because your eyes are getting heavier and heavier. Heavier, 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 heavier now. And I want you to imagine a wave of relaxation coming from the top of your head all the way down to the tips of your toes. Relax. Let go. Forget all the cares and worries and concerns. You are totally safe and secure. Relax the top of your head. Relax the back of your head. Feel this wave of relaxation, relaxing your shoulders, your neck, your mouth, your jaw drops right now and sleep. Just relax. Relax your nose, your back, your arms, your legs. Relax completely. And in a moment, I want you to imagine that you're going down a flight of stairs. Imagine looking down a flight of stairs, a staircase, and you have 10 steps. And each step is going to relax you even deeper, even deeper. Right now, you're hypnotizing yourself by just allowing it to happen. Now, 10. Imagine yourself, see yourself, floating down deeper and deeper and deeper still. 9. So comfortable, so numb, so relaxed. 8. Feel your body becoming heavier and heavier and heavier. 7. Completely at ease. 6. 5. Halfway there, each number I count will take you down deeper and deeper still. 4. Your breathing becomes regular as you just lie there and listen to me. You will notice that as you sit on that chair, you will begin to relax deeply now. 4. 3. From this moment on, each suggestion I give you becomes your reality. 2. So numb, so comfortable. And 1. You are now feeling relaxed and feeling safe.
And in a moment, when I count from 1 to 3, I will ask you to open your eyes, and I will click my fingers and I say sleep. And you will close your eyes and you will go 20 times deeper. Nod your head if you understand. Very good. 1, 2, 3, open your eyes and sleep. Close your eyes, that's it. 1, 2, 3, open your eyes and sleep. 1, 2, 3. 1, 2, 3, open your eyes and sleep. That's right. 1, 2, 3, open your eyes and sleep. Deeper and deeper and deeper and deeper and deeper down. Now, in a moment, I'm going to grab your hand, and I want you to imagine that your hand is becoming stiff and rigid, like a bar of steel right now. In a moment, just place your hand just like so, and imagine it's getting stiff and rigid, like a bar of steel, like a metal plate, stiff and rigid. You cannot bend it, stiff and rigid. Imagine it getting more stiff, getting more rigid. Stiff and rigid. You cannot bend it, getting stiff and rigid, stiff and rigid. The more you try to bend it, the more stiff it becomes. Stiffer, 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 and sleep. Relax it all the way down. Relax it completely. Very good. And in a moment now, I'm going to tell you to open your eyes, and I will ask you to outstretch your hands and clasp them together. 1, 2, 3, open your eyes, still feeling good, still feeling hypnotized. Do as I do, okay? Clasp your hands together, very good. Squeeze them tighter and tighter and tighter. Close your eyes, squeeze them tighter and tighter and tighter and tighter and tighter. Squeeze them together now, tighter, tighter, tighter. When I count from 1 to 5, you'll squeeze them so tight they will be locked, cemented, welded together. Use your imagination now. Imagine like the strongest super glue in the world is holding them tighter and tighter. Squeeze them to 1, tighter, tighter, tighter. 2, you cannot unclasp your arms. You cannot unclasp your arms. 3, getting tighter, 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 tighter. You simply cannot unclasp them. You simply cannot unclasp them. Tighter, tighter. The more you try, the more you fail. The more you fail, the more you try. Try and fail. Tighter, 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 tighter. And I'm going to touch you on them, and you're going to drop down, drift down into twice as deep. Try, and sleep. Drift, relax. Limp, loose, and lazy. Limp, loose, and lazy. That's right. Limp, loose, and lazy. Deeper and deeper still. That's it. Deeper and deeper still. When I count from 1 to 3, the sound of my voice is going to be the funniest sound you have ever heard. The funniest and funniest sound you have ever heard in your life. Imagine the funniest movie scene, the funniest moment you have ever had. Remember it now. It's getting funnier and funnier. 1, 2, 3, and remember it now. Getting funnier and funnier. You begin to laugh hysterically, funnier and funnier, funnier and funnier. You simply cannot stop laughing. Even if I say something stupid like bananas, you will start laughing right now. Bananas. Bananas. Each time I say bananas, you will laugh louder and louder and better and better. Bananas. 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 And the more you laugh, the better you feel. Bananas. Bananas. Now I say something stupid like, how's the weather? And you start laughing. How's the weather right now? You simply cannot stop laughing. The more you hear me speak, the more you laugh, the better you speak. And now just sleep. Let go of the laugh right now and sleep. You feel good. You feel amazing. You feel incredible. Now I want you to see and feel that you are going to enjoy yourself on a nice, warm summer's day. It's very hot outside, and it's getting hotter and hotter and hotter and hotter. When I count from 1 to 3, you will feel very hot, like you are outside all day in the hot Maltese sun. It's getting hotter and hotter. Imagine it now. Hotter, 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 hotter. 1, 2, 3 is getting very, very hot. Just fan yourself right now. Fan yourself because it's getting hotter and hotter and hotter and hotter. Hotter, 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 hotter. So hot right now. Getting hotter and hotter and hotter. And now begin to fan yourself right now because it's getting hotter and hotter, hotter and hotter, hotter and hotter, hotter and hotter right now. Getting hotter, 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 hotter. And just sleep. Relax. Go deep, lips, and lazy. And now
now, please open your eyes. Look into my eyes, look into my eyes. The eyes, not round the eyes. Sleep, drift, dream, relax. Go deeper and deeper and deeper and deeper still. Now we're going to do a little bit of a nice experience. Let's take you on a beautiful beach. I want you to imagine that you're going on a vacation. And as you go on this vacation, choose any destination you would like. The Mediterranean, the Caribbean, any place you like. And just imagine yourself going on this vacation and looking at the beautiful view, and feel yourself enjoying this beautiful view. Feel the relaxation, feel the calm, feel the tranquility. And pick an intention on something you wish to work on your life. Could be a personal goal or something you want to get rid of. And I want you to imagine that you're walking on this beautiful beach. And as you walk on this beautiful beach now, I want you to just see and feel yourself grabbing big, heavy stones and putting them in the water, and those stones represent anything you want to let go of. And they go away right now. And you start to feel better and better, better and better each day. Because every day in every way, you are getting better and better. In a moment, I'm going to just let you to enjoy this feeling of relaxation for a few short minutes. And then we will deepen the so-called trance, and we'll do a very funny and great skit, perhaps. We'll see. Just enjoy it right now. Enjoy this relaxation. Feel a wave of confidence upon you as I stop speaking for just a moment or so. And the deeper you breathe, the deeper you go. Each sound, even the sound of my voice, will drag you deeper and deeper into trance right now. Feel the calm, feel the confidence, feel the happiness, feel it right now. Your body is getting very heavy. Your body is very heavy. And now I want you to take all these good feelings and enjoy them and keep them with you now and forever. I want you to remember a happy memory, a very happy memory when you were a child or right now, whatever. And just put a big smile on your face and enjoy this happy memory and keep it with you now and forever. Now as you continue to go deeper and deeper, keep these happy feelings right now. 1 to 3, wide awake, and sleep, drift, dream. 20 times, 40 times, 50 times, 60 times, deeper and deeper, deeper and deeper. I want you to imagine and feel right now that you are stuck right now. You are completely stuck to that chair. Your arms, your legs have given away. You are very,
very heavy. You are very, very heavy right now. If I tell you to wake up, you simply cannot. You simply cannot wake up right now. If I tell you to wake up, you should try right now to wake up. Try to wake up because you're so heavy. You're so heavy. You're so cemented. If you try to wake up, your body feels heavier and heavier. So heavy. So heavy. Try. Getting heavier, heavier. Oh, so heavy. So heavy. Completely stuck. So heavy. And just sleep. Relax. Sleep. You are no longer stuck. You're no longer stuck right now. You can wake up anytime you would like to. And sleep. Drift. Dream. Relax. Deeper and deeper and deeper still. In a moment, I'm going to wake you up. Okay, I'm going to wake you up on the count of 3. All these suggestions will have gone away. You won't be suggestible anymore to anything except if you want to. You have done very well. I am very proud of you, and you'll keep it up. You will feel refreshed, you will feel energized, and you will feel incredible, positive, amazing. Such a nice experience to witness the power of suggestion. 1. Your happiness, your confidence is growing. You are becoming better and better each day. 2. Believing in the power of suggestion, believing in the power of you, because without you, none of this would have been possible. 3. You will actually remember everything we did, or perhaps you will forget to remember to forget, I don't know. 3. And open your eyes. Welcome back. Very good. You did very good. Just a brief demonstration, okay, of like the power of suggestion, a bit of laughter, a bit of stuck to the chair, a bit of relaxation. How was it for you? Very relaxing. Very relaxing. There were times where my mind seems to take over, and I do feel, for example, getting heavier, and I do feel getting relaxed, and I really felt the positive memory when you mentioned. That's very good. That's very important. To back to childhood and find a positive memory, and that really worked. But yes, I noticed myself sometimes. My brain is like fighting it. Trying to fight it. Yeah. That's normal, But that's how it works, But you have successfully done all the suggestions, so that means you were quite into it, I did feel heaviness. I really did feel the heaviness. You did that heaviness upon yourself. I just guided you through it, Because hypnosis is like a guided daydream, like daydreaming. I think it's similar to daydreaming. Have you ever daydreamed before? It's just like a guided daydream, You're just daydreaming, and someone's telling you to do something, and you actually do it, That's very, very relaxing. Good, and I'm happy you enjoyed it. Thank you. You're welcome. That was good, okay. We just did a mini demonstration with what we can, okay? Because on one person, it's a bit more challenging, If you have a group of people, you could do more stuff, more fun stuff. But we did what we can, And it was a success, in my opinion, So that's good. You did grand. Thank you. I enjoyed it. I enjoyed it too. We could do a bit more later, maybe, But now we could do a discussion. we could do a discussion. But that's what you feel, exactly what you felt. Just very relaxed. Thoughts you will always think. You'll never be zoned out or zapped out of it, or, that only happens when you're dead, or you've been meditating for 50 plus years in a, Tibetan and you're monastery. Reaching enlightenment. So hypnosis has nothing to do with enlightenment, right? Hypnosis could be used for comedy or for therapeutic reasons. How I use it is more comedy, and it's just like playing along, making people imagine through the power of the subconscious mind. And as you said, the power of suggestion works, right? Because it can be something very powerful. It can, it can. I am a fan of it. I wouldn't do it if I'm not a fan of it. I won't waste my time and my life to doing, hypnosis. I'm glad you enjoyed it, and I enjoyed your company. Well, I'll see you here, right? So, Mela. Thank you for the experience. I miss that Mela. I like the Maltese Mela. Andrew, proset. Grazzi. U grazzi tal-istedina u għednu pjaċir li għed narak. Thank you tal-li u għednu pjaċir ħafna li għed narak għax aħna nitkelmu kull-jum. Aħna għabibu, jien bifiberiga ġejta. Aħna kull-jum nitkelmu WhatsApp u għek. Mela, WhatsApp, mela. Kif sejr l-Irlanda? Tajjeb, l-Irlanda sabiħa, post tranquil. Kollim kien hemm it-tajb u l-ħażin tiegħu u s-sidin Malta holiday u sabiħa Malta wkoll ta' prezzaħħa minn mod ieħor.
Mux jekk tiġi tiltaqa' naqra mal-familja. Mal-familja u hekk u l-ewwel ġurnata għamilt bezz li nħu kini, nħu twistis, nħu pastizzi, fira u ċija kilt kollox, un bat weġġatni naqżaqi. Imma insomma, għax kont ferħanu. Le, mux jekk. Kif sejjer imma l-Irlanda? Tajjeb, sejjer tajjeb ħafna, il-ħajja drajta s-sammek, drajt il-wej, kafejt għandek tmur, u post fejn uqgħod għandi sabiħ, għandi xogħol tajjeb, u kontent, issa jiena dejjem ngħix ġurnata b'ġurnata sewwa, ġifieri bħalissi jatem, u mbagħad forsi mhux imkien ieħor jew nerġa' niġi hawn min jaf, ħadd ma jaf fibd, rridu ngħixu ġurnata b'ġurnata ġifieri. Hypnosis. Kif sejjer? Hypnosis sejjer tajjeb ħafna issa ġewwa l-Irlanda. Bat jisni xi ħaġa oħra, m'għadniex nagħmel ħafna terapija u hekk, ġifieri fil-fatt kważi waqaft minn dawk l-affarijiet. Dħalt fuq ix-shows. Qed nagħmel comedy, jien comic, jien entertainer, u flok noqgħod nagħmel nikteb iċ-ċajt. Jew inkella bħal ċertu nies joqogħdu jdaħħku bis-sess u affarijiet hekk jien nuża l-hypnosis biex nikrea show tad-daħk, fibd. U sejjer tajjeb ix-xow ukoll kellna tlieta, jajju kan kaħabba l-vuċi u hekk, ġifieri marriċ nkun entertainer full time għalissa żgur li le. Imma hekk sejrin, u kont lucky ġifieri jien nemmen ħafna bis-synchronicities bl-univers u li hemm xi higher power xi ħaġa kont qed kif wasalt l-Irlanda l-ewwel xahar qed ħanidħol f'dal-grupp tal-magicians. Issa jien m'iniex magician, kif qed kien comedy, hypnotist, comic. Imma tħan idħol hemm biex nagħmel xi ħbieb, etc. U tħall f'dal-grupp, għamilt ħbieb minn dal-grupp, u mbagħad ġie wieħed kellu xi problemi minn wieħed minn dal-grupp li hu issa jsu l-manager tiegħi. Entu għalli l-alla kemm int kapaċi u ġart bl-konfidenza, b'dik il-konfidenza għamel xi shows Londra dar-Landiż ġifieri. U mbagħad għalli trid nagħmlu show hemm pub tagħmel show għalli tiftaħ għalija, ġifieri opening act. Għatlu għamel għalej jiena ġifieri idea x'ħan nagħmel ma nagħmilx ma tantx kelli għax kont ninnaqa' nieqes ukoll minn dawn l-affarijiet, u għettu ħammur, kapaċità għandi żgur. Jien inni nagħmel entertainment mindu kelli 5 snin, għax ommi u missieri u nanti kienu jitfawni fuq il-mejda u nkanta u nikkummedja u jillibsuni ta' fortune teller, kax dak iż-żmien kien hemm rej ta' bomba u jillibsuni ta' mara u jillibsuni ta' kollox, fibtu jien noqgħod nikkummedja u dejjem anke l-klassi, ġifieri anke tiltaqa' xi ħadd miegħi kien fil-klassi miegħi jien dejjem nifqal kulħadd bid-daħk. Bqajt tiblaħ sal-università. L-università li konna 200 ruħ fil-klassi, 200 ruħ ta' Abbat il-lecturer kien għad li xismek, għattila soler, għad li barra, għad bdejt indaxħa kon għamil, għad li ħatqot il-tellefaw. Jiviri bqajt, xriċ tibla u nipibla u ċitta. Imma battu mort, u ftaħ da xow kien tajjeb, ħafna kienu xie 40 ruħ, nisa ħalsu nisli biex jiġu jaraw il-magic. Bad babababam, u kelli 3 fuq l-stage, u jisom teħx kem tħakna, fim tamilna xow b'xurxin. U dal-magician għalli inti minċ tajjeb biex tiftaħ, inti tajjeb biex tagħlaq. Għax inti tfejtna l-inna, għatlu lex tfejtkom, għax jena bdejt, għax bdejt nara xow taħħom jien. Għawet jien da wara daw xinu ma jamlu, jien għasandek, xin imparla bis, fimt ġifiri. U da, u għek għalli, u għetlu, nisparaw maħħaċċallik, jgħek jirlu. Le għalli ma kienet intens il-ħagġa, intens ġifiri inħazdu d-nis. Għax daw ħad marrit ikompli miħaj, imma nafx kif irnexxilni hypnotizzom, ħafna minnhom, ġifieri, meta titħobnotizzhom ma nafx kif taħdem li naf li taħdem bl-immaġinazzjoni u dejjem inti tagħmel l-eħfef qabel, ġifieri l-ewwel tibda billi titħak, u mbagħad tibda forsi jinsa xi ħaġa, hemm ċertu teknika magħha. Kien ta' suċċess, u mbagħad kien hemm show ieħor, għamilna show ieħor ġapab, kien naqa' diffiċli wkoll, imma rnexxielna wkoll ġifieri, u mbagħad għamlu l-special show għalija. Umbat aġent ieħor li għandu Celebrity Talent Agencies li jixtieq jibda jaħdem miegħi biex nagħmlu shows għal cooperations, shows jisom tal-Halloween, imma tal-Halloween qed le għax ħamur holiday l-Amerika u marriċ għax vera ngħajja x'jien naħdem full time u nkun rid mistri tiegħi, issa ħanagħmilhom il-Christmas special.
U nidħol u l-Irlandiżi bdew jgħidulu da minn fejn l-ostra ġibtu għax jien l-aċċenti għaj differenti għandi Maltese accent. Bdew jgħidu da minn fejn ġibtu. Jibda sejjer, we've got this guy from Malta, you know, he's been on that and this and that. U jibdaw jimlew jien nibda nistħi, u bat nħud nej whisky, jien, u nibdew bit-test. Kif r-respons tan-nies imma l-Irlandiżi ġifieri kif joħdu għaddi tal-hypnosis? U ma naqanis, ibsejn naħseb kif toħodha d-dinja globalment. Jien naħseb l-Amerikani l-iktar li huma accepting. Mistħija jew biża'? Jien naħseb mixture ta' mistħija u biża'. Għax isma' fil-hypnosis hemm ħafna misconceptions fuq. Ġifieri bekk eżempju għamilt f'analis u għamilt miegħek dak li tħoss fil-verità min qed jgħid li l-hypnosis hija xi ħaġa li kontrolla xi ħadd ieħor u hekk, qabli ju stess qed juża affarijiet biex jikkontrollak. Ħalli lilek min irid jikkontrollak ma jgħidlekx li ħadd tagħmel għal ħaġa. Ġifieri hemm ħafna misconception. Hypnosis kull ma hi focus state of concentration mixed with the power of suggestion, ġifieri li inti tiffollowja dak li jkun, u imagination, dak kollox, ġifieri inti you go in and out of hypnosis at least 7 times a day when you watch Netflix or you read a good book, meta jħossok jisir absorbed. Inti, eżempju, meta tieħu ritratti jħossok absorbed in a flow state. L-istess ħaġa, u jien li nagħmel fix-shows jew inkella fit-terapija u whatever qed nuża dad-don li għandi huwa li indaħħal il dal-bniedem fil-flow state. Imma fil-flow li rrid jien. Eżempju bil-flow. Gamma state. Eżatt, in an alpha level of mind. Alpha? Alpha u theta hypnosis. Il-gamma jisamma għandikum meta torqod. Le delta torqod. Ma nixċer. Imma hypnosis jinċert fuq għax studjajta diw kax daw t-studjom daw l-affarijiet. It's an alpha level of mind. U jien ndaħħalhom fil-flow state tiegħi. Fl-skits li nagħmel, ġifieri nagħmel skits hawn min jitkellem jisu alien, u mbagħad nibdew nitku, u mbagħad nibdew nagħmlu hekk u tiskanda kemm huma tad-daħk, X'differenzi hemm bej dak li aħna ngħidulu mind control u hypnosis? Għax aħna ġieli nisimgħu pereżempju ċertu nies jiġu mind controlled. U hemm każijiet ta' nies li ġew mind controlled, pereżempju ħanuża l-kelma jipnotizzaw, mbagħad ituhom keyword. Illi kif jisimgħu din il-keyword, f'daqqa waħda jibdew jagħmlu affarijiet taħt hekk influenza ta' ħaddieħor. Dik taqa' taħt hypnosis? ħanajdlek, li ma ġanx taqa' taħt hypnosis, ta' dak taf xikun, eżempju, inti qed tgħid fuq daw il-kalzu hekk, eżempju Charles Manson, Osho, mhux essaġġ. Jew inkella jinna fil-gvernijiet u affarijiet hekk. Eżatt. Daw ovvjament ikunu nista' awtorità għalihom. Fimt eżempju segwaċi ta' Charles Manson, jew segwaċi ta' Osho, jew segwaċi ta' Sadhguru, jew ta' min ikun figer għalihom. Eżempju, inti ġieli eżempju nanniet jew huma kumsti tafx qal it-tabib. Tafx qal it-tabib. Li għajtuhom Evanġelu. Eżatti. Allura mbagħad min ikun cunning biex jagħmel mind control il dawk in-nies itihom trigger u jibdew isegwuha. Eżempju anka taraħ fil-politika, inti eżempju trigger word tagħna wkoll, tagħna affarijiet. Dak għax huma they are looking up to him. Dak il-bniedem għalihom huwa xi ħaġa speċjali, huwa awtorità. Allura l-bniedem iħobb jobdi ħafna drabi anka jekk minn għalih li ma jħobbx jobdi, imma tiskanta. Anka rajna ngħidu l-bniedem huwa ħanajtek skjaf. Eżatt. Allora ġa Matrix edi. Eżatt, ġo Matrix. Nemmen ta'. Jien noħlom xi ħaġa u ssir ostra. Ġili. Anka Madonna, xsibt fuq wieħed kont inni ma narax kien jaħdem miegħi. Ma mitx. Ostra. Mhux da taħsbux li jinxi wieħed li da, imma niftakar b'xi ħadd, jew jiġrilu xi ħaġa, jew inkella jiġrilu xi ħaġa tajba jiena. Dak li semmejt l-ewwel synchronicity. Synchronicity. Imma ngħidx xi tħsibt fuq dal oġġett meta semmih meta tajdu oġġett jiġri. Dik li hija tal-mind control meta bniedem ikun ta' awtorità juża dik l-awtorità biex jagħti triggers ta'. Dik li jkun. Issa hawn nies ikunu iktar suggestible minn nies oħra. Eżempju jien fil-hypnosis mhux qed mind control jahom jiena xina tindaħħak fimtin komedi qed nagħmel paparissima. Imma tista' tagħmel jekk trid. Naħseb li nista' nagħmilha kieku dan imma tkun insek in a position of power iktar binek, fimt? Għax jiena niftakar meta kont għamilna tiegħi. Mela. Konna minna il-past life hypnotic regression. Niftakar, tajba. Sana ilu għandekon kienet. Waħda mill-laqwa dik. Niftakar li jiena tant ħalt fija. Mela. Bdejt inħossni tqil ħafna, ġifieri litteran bdejt niffollow dak kollu li bdejt tajt. L-ewwel meta kien hawn Elise. Sewwa jien kont qiegħed hemmhekk qed nisma' kollox, automatically isni bdejt nidħol fija. Orajt li bdejt tajt ma bdejtx inħoss
meta bdejt tgħidilha biex tirrilassa stiffness u mhux stiffness. Imma kif għattilha, illum isħana, jimbnedem mbagħad bisħana. Kif għattilha it's getting hotter. Dak il-ħin bdejt nereq. The power of suggestion dik. Ġifieri li ipnotizzajtni minn hemmhekk għalkemm ma kontx is-suġġett tiegħek, jien li ipnotizzajtni minn hemm. Issa jien bl-umiltà tiegħi u hekk u dan naħseb li m'iniex kapaċi, imma minn dusir nagħmel da shows jiena naqa' bniedem ipnotiku. Naħseb tant studjajt fuq dawn l-affarijiet. Li trenjajt li nifsi biex inkun ipnotiku mingħajr ma naf, fimt, bħal tabib jitgħallem biex jagħmel is-surgeries. Jew jien naf fotografer biex jieħu ritratt tajjeb, jew jien naf anke Amerika biex jiġbed videos tajbin u jgħid. Kun competently u mbagħad naħseb. Tidħol fiha. Naħseb jien dħalt fiha anke issa jiena ġieli nieħu breaks. Imma xorta nibqa' bniedem hypnotic, ma nafx għal xiex. Għad kellek persuna li pereżempju waqt il-hypnosis daħal xi ħaġa oħra fin-nofs tipo pereżempju. Tkun qed tipnotizza xi ħadd u f'daqqa waħda jibda jitkellem u jgħid ċertu affarijiet li laqas ikun jafhom. Aġġieli smajt stejjer jiena pereżempju. Jgħidulek ikun qiegħed taħt under hypnosis u jaqbad jitkellem xi ħaġa oħra. Smajthom. Ġieli rajthom dawn l-affarijiet. Ejja, ġieli rajthom dawn l-affarijiet. Xi tkun dik? Hawn min ikun is-subkonxu tiegħu jieħu over u jibda jsu jarmi l-affarijiet li għandu ġo subkonxu, għax is-subkonxu tagħna 95% ta' moħħna kif fimt. Jifieri aħna nużaw biss 5% ta' moħħna ara kemm għandna storage. Ara kemm għandna rem hemm fuq aħna li ma nużawx. Li ma nużawx. Qabli jkun qed jagħmel hekk da ukoll. Darba smajt storja li kien hemm wieħed beda jitkellem bil-kontra, il-kliem beda jaqlibhom li hija xi ħaġa straordinarja. Le jien li ġaraw li meta għamilt shows u hekk ġili jiġu n-nies fuq li għamil de magħhom jgħidu li provajt nirreżistik, ma stax nirreżistik u li jinsew kollox, kollox. Ġifieri is-session nasija. Jinsa kollox, jinsa show, jinsa session, jinsa kollox. Ħansaqsik xi ħaġa oħra. Dak huwa taf ħmar il-lejl, sleepwalking. Hawn ċertu nies percentaġġ żgħir fid-dinja li huma sleepwalkers. Dawk li sleepwalkers huma susceptible ħafna l-hypnosis. Issa, li tkun susceptible l-hypnosis mhux ħaġa ħażina, għax tista' tuża l-hypnosis inti biex timprovja ħajtek, biex iżid il-konfidenza, biex neħħi stress, biex tieħu pjaċir. Neħħi fobias. Jifieri inti jekk int susceptible, għax hawn min jaħseb li weak-minded people biss jistgħu. Imma mhux vera. Darba konna tkellimna. Minn għandu inti għax b'ridem bravu ġejt ipnotizzat għax għandek l-immaġinazzjoni anke kontat li minu intelligenti iktar huwa susceptible. Min mhux kapaċi jifhem il-lingwa. Eżempju sewwa anke Maltija. Ma jistax jiġi ipnotizzat, ikollu vokabjarju da, jew inkella xi ħadd li m'għandu l-ebda immaġinazzjoni, jew inkella xi ħadd li huwa mhux m'għandix taqsam l-iskola ta' ikollu ċertu nuqqas ta' intelligenza, fimt. Naf li ħansaqsi mistoqsija naqra. Saqsi li trid. Imma interessanti għax darba kontat li innotajt imma mhix provata li hawn ċertu tip ta' nies illi huma iktar suscettibbli għall-ipnożi. Ejwa, vera. Kif kien dik għax interessanti. Issa intom, ġifieri issa jisni għandi kważi iktar esperjenza għax qabel kont hypnotherapist u nara bniedem one-on-one u affarijiet. Issa iktar interessanti għax għandi din l-idea tal-mass hypnosis. Fimt ġifieri li tagħmel show tkun ma' nies ma jkunux jiridu u ħafna affarijiet minn daw. Kelli 3 shows. L-aqwa stars, għax min jiġi b'netizzat jien nsejħilhom l-stars of the show. Għax huma jkunu qegħdin jagħmlu l-show, jien nkun just isni guide. U gwida u ġieli nibda naqbes u hekk ngħidilhom issa ħammorru festa Maltija u nibdew hey. Issa, kienu bjondi dan nies l-iktar li ġew ipnotizzati. U ġifieri dan nies daħlu fija enormi, ġifieri dawn insew kollox. Wieħed ftakar xi affarijiet wieħed le. Kienu bjondi, min jafal xiexu. Sissa kienu kollha bjondi, jew li rendem ħafna bjondi. Li kienu suscettibbli li kienu ħanajtek li qed tissejħilhom champions u iktar ma jkunu żgħar taħt il-25 sena, iktar aħjar. Għax l-aħħar darba tela raġel għandu forsi dawk il-50, għamel ta' kollox li qed ma jidher li kien qiebes. Inti tinduna li ġad ikun ħibna żitx ikun irrilaksjat ħafna. Jiġi jisu gomma.
Għalek nibda naqbdilhom għanilhom loosey goosey bub, mwida, ngħid kif nibda nara dik il-loosey goosey nidħa nieħdu pjaċir, ġifieri value for money. Ġinti programmajtu. Speċi Kemm programmajtu. idum imma il-hipnozi, kemm idum jaffettwa fuqek, ġifieri. Le, dak imbagħad inneħħijilhom jien. Alright, imma meta jgħidu pereżempju ħadd neħħi fobja. Eħe. Pereżempju hawn min jibża mill-wirdien. Jiena case in point, nibża mill-ġrieden pereżempju. Jekk ikollok post hypnotic suggestion tissejjaħ tibqa' miegħek għal ħafna anka snin, anka għal dejjem. Jien ġili ħadimt fuq fobja sewek u ġili kien hemm nies li għadhom sallum eżempju ma jibżawx mill-cockroaches u affarietek. Mhux kulħadd l-istess. Jien xi ħaġa tad-daħq li ħanħajlek, ġifieri għaddejt minna jiena. Ma għamilx il-hipnozi ma' dil-persuna, ma kien jiġi persuna u Malta. U bdew jirreklamaw insomma li dan neħħi l-fobja sewek. U jiena Tal-mirakli mela. Jiena waħda mill-affarijiet li ddejjaqni f'ħajti ġifieri kuj koll insib xi ħaġa li vera tneħħi li hija l-fobja tal-ġrieden. Għax ikkundizzjonat li ħajti sa ċertu punt. Pereżempju qabel kont imur nistat tajt is-sajt jiena għamilt snin nistat, tajt is-sajt propju mħabba fek ġifieri għax nibża ġrieden kull fejn tmur issib ġurdien. Mela, mela. Pereżempju camping. Hemm ċertu postijiet jiena u Malta ma mmurx camping għax nibża mill-ġrieden. U da bda jirreklama insomma li neħħelek il-fobjas u għatta ħanibbukja hija tgħidlix kemm kien u għatta ħanibbukja tik hemmi għad ħanamel għatta ġdejna ħasservini. 100%. Għadha tkellimt ma' persuna fuq it-telefon mhux miegħu mal-hypnotherapist ġifieri tkellimt mal-persuna kienet Maltija li bdiet tispjegali. Ejju. U bdejt ngħidilha t-trisma t-terjen għandi fobja kbira għal-ġrieden għatta jista' jkun daqshekk, jista' jkun daqshekk għatta nibża minnhom. Mhux ħaqgħod nistkilajt minn fuq stampa wkoll dejjaqni. Mela. Hemm ċertu film sadni ma rajtx partijiet minnhom minħabba ġrieden. Mela ma nistidnekx naraw Ratatouille. U tisomma bdiet tispjegali u ħafna minn dal-affarijiet u mbagħad fl-aħħar qalt li by the end of the session qalt li teħħendilja Ġurdien għattela daqshekk close deal ta' min iġġej. Għattilma mbagħad qalt li tieqaf tibża minnhom ta' għattela daqshekk għattela semmejt li dej ta' mhux ħaniġi. Aħjar ma Għax bżajt. Aħjar ma semmet li xiex kieku kont immur u kont nagħmilha. Alleluja kieku. Let's go. Pereżempju hawn min jgħidlek immur għal-hypnosis biex naqta s-sigaretti. Vera di. Ġili taħdem iwa. Imma ħanajdlek, it's all the power of suggestion, fibt? Għax inti meta tibda tpejjeb u tibża u hekk tqisa l-istorja li qed tgħidlek nifsek tibda ma nistax naqaf impejjeb għax m'hemmx mod ieħor li nirrelaxja. Jew kellha biex nieħu break mix-xogħol bil-forsi rrid nieqaf impejjeb. Allura inti tagħmel li jitsu rewiring ta' moħħok, fimt? Li ssib affarijiet oħra li tagħmel flokom. Taħdem tal-power of suggestion mhux ma taħdimx. Ifhimni ma jagħmilx mirakli wkoll bħal patches chewing gum, kollox fih il-good and bad. Naħseb irrid ikollok willpower kbir u willpower u jekk kun iktar suggestible, eżempju, skont kif jaħdem miegħek il-persuna u kollu, jaffettwa minn bniedem għal ieħor. Mhux kulħadd l-istess. Jien pereżempju għandi willpower kbira, jiena jekk ngħid isma' ħanaqta x-xorb pereżempju, jessili sena u nofs ma nixrob. Mela. Fimt waqaf tal-kollox kompletament. Imma ma tantx għadek taħseb fuq ix-xorb naħseb. Illum m'għadni naħseb xejn. Tara dak li jiġri Ma l-ewwel tliet xhur kont ħaniġġenni. Il-hypnosis taqtalek dawk it-tliet xhur. All right, fil-fatt bija konġej, kont ħansaqsik naħseb il-hypnosis tippuxjak. Ejwa. U xek, taqtal tibdilek ngħidlu jiena dak il-momentum biex inti mbagħad once li you start letting go u tibqa' dej. Jiena bdejt il-hypnosis għax kont inqas 15 kilo bih. Fimt? Bekk kont bdejt, kelli xi. Ġi bil-hypnosis inti kont bdejt id-dieta. Mela. Konx mort il-belt l-Agenda Bookshop u kellu ktieb CD. Xtrajtu da CD. Għabdejt nagħmel dis CD. U jien kont very out of shape. Ħadmet ġifieri. Ħadmet għax bdejt immur nimxi u hekk u jien kont għażin mawx ġifieri, għażin pesti. U bdejt immur nimxi, bdejt nikol l-special K. Dak iżma tkun ignorantu. Imma inqast kont. Ejja, unba bdejt naqa' ġim u hekk, bis-saħħatek fimt. U barra bid-dar. Dieta pereżempju dik xi ħaġa oħra jiena l-istess. Dieta qiebsa ta'. Dieta qiebsa. Imma sakemm tibda. Imma sakemm tibda jien naħseb li bil-hypnosis inti dik li iktar l-aspett soċjali għal min qed ibati bid-dieta, eżempju titkellmu fuq id-dieta, iktar l-aspett soċjali jien personalment imbati biex forsi toħroġ
ma' l-ħbib jew ma' xi partner jew hekk, jisek tieħu pjaċir tmur rest. Dik għax kieku jiena waħdi u jisni eremita m'għandix problemi, eżempju nikolla ħammu frott biss jew fimt. L-ħam biss nieħor. Tara l-ħam biss, karnivoru. Karnivoru. Kontra l-vegans mela. Ifimni, nirrispetta l-opinjoni ta' kulħadd, imma għandna nħobbu l-kulħadd. Le, ovvjament. Nixtieq ma kontx nikol il-laħam, imma jiena jien kont għamil żmien vegan, ma jisni bdejt inqast ħafna kont imbagħad. Umbat jisek tejt mux darba ħatejx, fimni, mux ħansalva d-dinja kolla, jek. Għalem, ġek. Imma msomma. X'poteri għanda l-hypnosis, ġiveri apparti biex to cure phobia, so daw la relaxation tajba ħafna, konfidenza. Eżempju, jek inti tkun performer, ħafna performers, eżempju, ħansemmilek Dolly Parton, jalla mux Elton John, kien hemm David Beckham, kollha użaw hypnosis biex jirrelaxjaw qabel. Fimt? Eżempju, anka għannis teachers, għannis li jridu jamlu public speaking, għal atturi li kun kapaċi, kun hemm hypnotist jew inkella titgħallem minn CD, jew minn xi korsi tkun kapaċi tagħmel dik il-1 minute self hypnosis, tgħinek tikkalma. Jien anka meta nagħllem u hekk għax jiena teacher ukoll. Meta nagħllem u jibdew qabżuili, fimt? Jisni nikkalma, nitmur it-toilet u nibda. Jisa faċli, ta' nibda nimmaġina xi baħar jew xi montanja u nirrelaxja. Issa meta tajt timmaġina. Għax niftakar meta konna minna tiegħi. Ejja. Jiena bdejt nara flashes. Flashes, dik ġejja mill-immaġinazzjoni tiegħi. Mela, l-immaġinazzjoni mhux stampi biss, l-immaġinazzjoni tista' tħossom tarom. Le, 100%. Jiena ħassejt. Mela. Jien ħassejt niqgħat hemmhekk. Għax min jaħseb immaġini visual biss, minn ma jkunx jaf dawn l-affarijiet, jaħsebha visual, jien ma nistax nagħmel stampi. Mhux stampi biss. L-esperjenza li għaddejt minna jiena għandek ġifieri miegħek. L-esperjenza tiegħi kienet kif tajt, is-sensi kollha bdew jaħdmu ġifieri kważi bdejt nisma' l-baħar, bdejt nisma' r-riħ. Ġifieri kemm b'saħħtu l-moħħ. Imma li kieku ma kienx hawn inti tiggwidani, jien ma kienx jirnexxi li naqqat il-jigsaw puzzle kollha. Le, dan. Għax l-immaġinazzjoni kienet ngħidilha jiena flashes. Tiġi instant u titlaq, Ġieku ma gwidajtniex inti pass. Naħseb kienet tiġini flash u nieqaf. Dak hija xogħol tal-professjonalità li inti bniedem iżommu fiha u tippejsjah, nisejħula pacing and leading. Ġifieri tibdih u tillidjah fejn tixtieq. U fejn ikun jixtiequ. Jien naħseb it-trik tagħha, għax ovvjament issa esperjenzajta darba, jiena t-trik tagħha huwa li l-persuna li jkollok quddiemek he has to let go. 100%. Let go of himself. Willing volunteers only. Ħafna minnhom bekk jisni xi kollha nitbella fi-show, imma jiena naħseb li mbagħad taf x'nagħmel jien inġibhom comfortable u ntiġihom dik il-konfidenza to perform, eżempju. Ovvjament le bniedem irid ikun komdu miegħek u jien dejjem eżempju meta kont nagħmel dawn l-affarijiet, issa jisni iddejjaqtna fil-verità il-terapija. Imma meta kont nagħmel dak kont ngħid. X'kien dejjaqek Andrew? Għax ifibni, jisni qed naħdem xogħol ieħor. U jiena l-flus ma tantx jagħmlu bija. Għarri, ġvinti qed tagħmel aktar bħala għanajtek. Bħala komedi bħalissa. Komedi aktar għax qed tieħu pjaċir tagħmelha. Għax qed nieħu pjaċir nagħmelha, x'jien jekk ma nieħux pjaċir nagħmlu l-oġġett ma nagħmlux. Għax il-bniedem jinduna li tkun sfurzat, tiskanta. Allura nagħmilha darba fil, hekk u nagħmel iktar shows u affarijiet, imma jekk ikollu bżonn xi ħaġa u dan nipprova ngħinu, imma mhux li jkolli xedjul mimlija, fimti, nipprovi naħdem mid-9 sal 4 mbagħad inkun għajjin, fimt. X'jiena xogħol li nitkellem ħin kollu. U issa ma bqajtx nagħmilha xi jiena toġobni ħafna l-hypnosis, therapy, entertainment, imma jien ma nħobbx ħafna l-business. Ma tantx jiena businessman, fimt? Ġifieri kulħadd tkun twieled mod ieħor, fimt? U mbagħad inti biex taħdem tal-fett tkun businessman. Meta tkun komedi. U xi ħadd tajlu pereżempju jitkellem b'lingwa oħra, ovvjament ma jkunx qed jitkellem vera b'dik il-lingwa. Le, mhux vera, waħda bdiet qed tilgħab biċ-Ċiniż u bdiet titkellem ftit bil-Ġappuniż. X'jiġifieri? Qed tilgħab and now you're going to speak Chinese, and now you're going to speak Chinese. Jimta 1 2 3 wejn qed tilgħab hello, how are you? Bdaqt li konnichiwa. Xomċa, ċumċa. Mux kienet taf titkellem bil-Ġappuniż. Ma kienx taf, bdiet tħawwat, mhux li tisma'. Mela kif bdiet tajdu l-kliem, għax jien din ma nistax nifhem jien. Inti kulħadd għandu perċezzjoni ta' x'inhu eżempju Ċiniż. Hawn min jaħseb li Ċiniż ċing ċong ċing ċong ċing ċong ċing. Mhux hekk.
U min jaħseb li ċiġun ħajrek ċinċun ċi. Minn forsi raxi anime jew xi ħaġa wara komiċi Google u Fimt, eżempju, u tal-eżempju tal-aliens ngħidilhom jien imbagħad għax ħadd qatt ma sema alien jitkellem, allura ngħidilhom and now you're gonna speak in Martian which is like blue bli bli blu bli bli blu bli 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 blu. Imbagħad niprajm oħra li ħad tkun l-interpreter tiegħu u din l-interpreter tiegħu tibda tivvinta. Atta parsi qed titranslate jalu għalina l-umani. Tkun hypnotized ukoll. Tkun hypnotized ukoll. The one I'm touching on the shoulder will be the Martian. You will speak like blue bli blue blue blue. Imbagħad nimmur fuq l-oħra u ngħidilha you are a world class translate imma kienet iktar tad-daħk. Għax beda jkellim ma dak il-ġuvni beda jagħmilha blue 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 u hija għamletlu what? U faqa kol men bidda, imma tista' tanlokkja bil-tajiet bil-hypnosis. Ejwa naħseb tista' tanlokkja kreatività, focus, concentration, konfidenza, x'kollox konfidenza, immaġinazzjoni. Ħan titkellmu fuq l-immaġinazzjoni, xaw min jaħseb li mhux importanti l-immaġinazzjoni. Importanti ħafna. L-immaġinazzjoni kollox, li kieku ma kienx l-immaġinazzjoni, m'għandniex dal-microphone, m'għandniex l-air condition. Xi ħadd f'moħħhom immaġinaħ l-air condition. Fibt, xaħat immaġinaħ l-studio, jena anka meta nagħmel show, imaginations. Nibda nimmaġina x'ħajjiġri, x'ma jiġrix. U biex tkun hypnotist tkun jisek speċi ma jimpurtakx taħx jaħsbu n-nies u da. Għax inti kollok kamra kontrik fil-bidu. Għaliex? Għax kulħadd tkun jisu tkun bezza. Fimtu min jgħaddi l-kommenti, minti on the money. U x'jgħidu lek in-nies meta wara l-hypnosis? Jieħdu pjaċiru mbagħad. Imbagħad inġibhom jgħidu lek pereżempju isma' vera ta' rnexxiet. Pereżempju meta bniedem tillokja lu jdejh. Jekk tajli nillokja jdejja jiena nagħmellek hekk, inti tajli pereżempju isma' ma tistax tħollhom u jiena nagħmellek hekk pereżempju nħollhom. Kieku jiena tirnexxi, x'jiġi jgħidlek jiġri dal-bniedem jgħidlek isma' vera ta' ma stajtx inħollhom idejja. Kif qed tgħidli inti ma stajtx inħollhom. Darba kien nagħmilha ġu Kaskazella. Dik nagħmilha jien. Tagħmilha inti. Hekk nibda jien. L-ewwel nibda ġukas tajjeb, ġukas qalli. Ġukas bellaħni. Sillegano. Issa. Ġukas jaf min jien ukoll. Aha. Ejja. Għax kelli ħabib tiegħi rajtu f'konferenza Taljan u qallu da fen tiegħek minn Malta. Istra. Ejja duħajta. Ejja mela. Għandu xi 73. Mela. Ejja ma jidher naqra. Tajjeb. Dak niftakar. Italjani ibsin, Kien għamel shows fi żmien. Italjani kienu joqogħdu ibsin, Jien naħseb minn ikun Catholic iktar qiebes. Għax ikollu ċertu fidi. Ma nafx naħseb il-Catholics ibsin, L-Irlandiżi konna ibsin. Imma jirnexxielek. Jien teenagers fi 19 il-fuq, minn 19 sa 25 ikunu aħjar, Tista' tużaħħa pereżempju biex bniedem tgħin u jinnaf bħal studju. Mela, jien nużaħħa, kemm meta nkun għajjin. Eżempju l-aħħar darba kelli show u tgħidx kemm kont għajjin għax ma stajtx nurqod sew u da b'riżervi nifsi 20 minutes u rnexxieli nagħmlu show. Mela tista'. Jistgħu jużawhom dawn l-affarijiet biex jtejbu l-ħajjitna wkoll. L-iskejjel u affarijiet hekk, fimti għalmu l-bnidem jirrelaxja, jgħalmu l-bnidem ħares lej id-dinja aktar pozittiv, li jagħti suggestions li l-nifsu. Mbagħad nibda naħseb jien bħal xi ċertu podcast li għamilt li mqasir idu nafri n-nies. Kif bdejt tgħid ma' Kevin. Ġifieri qgħid li l-hypnosis mhux vera, qgħid li l-hypnosis huwa fals jew ħażin. Ħalli ma jużawx in-nies, ħalli n-nies konna hemm xi wieħed bħali li jrid jagħmel il-pożittività, ħadd ma jemnu. Jew jemnu herba, fimt minn nies. Jista' jkunu kollu, ma nafx. Naħseb li hija biċċa għodda li taf tkun perikoluża wkoll f'idejn nies ħżiena u xek. Il-movies kollha hypnotic. Meta inti daħlek anke reklami. Ir-reklami hypnotic mela. Hidden suggestions u xek. Mela, dawk eżempju ġili kienu jixxur daw ir-roti jew xi magni tal-ebs minn it-teleshopping u ma jużawhom qatt. Għax ikun hypnotizzhom. Darba milli li Peter tal-Easy Life lili. Kien għal. Nafx minnu. Kien għawek tal-teleshopping Malti.
kien beda jgħid li għaw dan nuċċalijiet tara taħt il-baħar bihom u beda jgħid u jġib eżempju u jgħid u jgħid inti kiħor b'xej jekk għad ix-xissa u kon xrajtom għardnajtom għandu kun €50 kienu tnej u bat mort il-baħar niġri buġibba biex forsi daw ma rajt xej. Taħt il-baħar. Lejlek influenza. Li l-influenzani biex nixxieħ ħajjarni ju. Inti titħajru bniedem. Jgħidu anki koluri per eżempju ċertu ditti jużaw ċertu tip ta' kolori. Mela, branding u. Branding biex għabdek il-ġuħ. Anchoring. Dik hypnotic technique u kolli, sa vera. Dik hypnotic technique. Anchoring, hypnotic technique. Jgħidu l-anchoring. Għaxina ġelli namel, whenever you see the color red, you will reduce cravings. So wherever I say the word red, you will start to laugh. Ija anchor. Eżempju, in-nav, Golden Arches, McDonald's, quality, fimt. Il-Ġappuniżi jħobbu jżommu affarijiet sempliċi, eżempju biex inti tkun taf li it's a Japanese product u tgħid Japan equals quality. Fimt? Less is more. Less is more, minimalism. Issa jien naħseb eżempju l-pajjiż Ġappuniż huwa kontrollat ħafna bir-regoli. Eżempju tiftakar meta kont qedlek. U bdejt nisma' ċertu ħsejjes jien hemmhekk. U kulħadd jibda jidritta u jien biddu ġani rasi għax jien qatt ma mort lejġa qabel. U ma kienitx immaġinazzjoni għax in-nies vera bdew donhom jinbidlu. Fimt? Riferi inti. U taħseb li dik hija xi tip ta' mind control? Naħseb tax inti s-soċjetà nfisha hija mind control, Jekk inti eżempju li titmur eżempju bil-fors il-ħadd il-qudies għax inkella kulħadd taħarslek blikraħ u inti m'intix strong enough biex tgħid le. Dik hija mind control. U jekk eżempju inti bil-fors tittibat it-tfal tiegħek ċertu skola għax inkella tħossok inqas minn ħadd ieħor, dik hija mind control, għar mill-hypnosis. Fimt? Ma mhijiex forma ta' hypnosis ukoll? Hija forma ta' suggestion. Hija ta' expectation iktar, hija expectation. Meta l-bniedem titfalu ċertu expectations fuqu ħajsegwihom. Mhux kulħadd ta' għax hawn ribelli ġifieri. Dok ir-rebelli mbagħad ikunu aħjar għal hypnosis shows. Għax they think outside of the box. Jien naħseb illi anke pereżempju ċertu affarijiet bħal meta tattendi kors. Jien nagħmlu mod pereżempju jien kont bniedem nistħi nitkellem quddiem in-nies. Mela. Ġifieri. Mela. Darba kont mort kors il-Ġermanja, train the trainer, niftakar. U ħassejt nisni Arwin qudiem kulħadd, ġifieri ħuta barra mill-ilma, tifjajt il-Malti, ma kontx kapaċi nitkellem qudiem in-nies. Fl-aħħar ta' dan il-kors tant ħadd pjaċir, tant ġifieri ġejt comfortable. Meta ġejt niftakar 2016 l-ewwel tok li għamilt jiena. Public speaking ġifieri fuq fotografija kienet. X'ħadd niddeja ngħid ħalt, ġifieri mwerwer. Once il-batt il-mikrofon fidejja, u rajt qed nitkellem fuq xi ħaġa li wan nifhem fiha, tul inħobb. Xej jisni robot, ġifieri bqajt għaddej, down. Hekk jiġri li jien ukoll. Kullum il-ġurnata għad nisallum ġifieri, niġi biex nagħti talk x'imkien, għadd il-ġimgħa d-dieħla għandi talk jien, fuq fotografija wkoll. Xej jisni il-mara ngħidilha jisni il-bist it-tarka ta' Superman. Jien hekk U ukoll. f'daqqa waħda hekk inbdilt. Jien hekk Ma ukoll. nibqax jien. Ejja vera, jien ġilaqas nkun nista' kważi norqod. Bl-eċitament. Bl-eċitament. Imma ma tix ta' dik ana ħejta. Għadik xie jkun ġara, per eżempju, jina tajli orajt mort kors tal-limt. Imma ċertu affarijiet, ċertu tekniks li għalmuni f'dan il-kors, bata kont għamilt korsi ħara u Malta. Għadni nżommom sal-lum, ġiveri għadni, per eżempju, xaġa li tal-limt f'dawn il-korsijiet, li meta tkun qiegħed qudiem in-nies, in-nies jibdew jibżaw minnek iktar mill-inti tibża minnhom. Mela vera. Vera. Ħanajdlek, kollox jista' jiġi learned, fim kollox tista' titgħallem inti fil-ħajja. Jkollok ċertu techniques li jkunu forsi jew psychological jew inkella li lek jgħinuk li jtuk dak il-kuraġġ u mbagħad inti kif iħossok konfidenti minn nifsek in-nies iġommuk li inti tkun konfidenti. Fimt? Dak hu. Kulħadd jista' jkun hypnotist jew pereżempju jekk ngħidlek jiena nixtieq nitgħallem hypnotism. Hija? Fimni, tikollok jisu the gift of the gab, fimt? The gift of the gab tfisser tkun easy talker, fimt? Ek tkun iktar fuq il-komedi, ek tkun kapaċi d-daħħak u koll. Nien dik l-mandiċ. Tifem, imma naħseb terapi, ek kullħat kapaċi jkun, imma ovvjament t-investi ħafna ħin, t-studja u t-prattika ħafna.
U teżisti xi tip ta' skola. And you'll get that. Ejja, u ħafna Kif titgħallem? Għaw ħafna skejjel ta' għaw diplomi. Fuq il-hypnosis. Għandi diploma jien fil-hypnotherapy, tagħmel diploma ġifieri. Alright. Id-dum naf 12, 6 weeks. Fimt, u tagħmel dik id-diploma. U mbagħad mhux diploma mhux biżejjed, inti tkun dejjem tistudja, dejjem tipprattika. Jien għamilt 8 snin eżempju ta' jien 8 snin nagħmilhom dawk ġifieri għandi esperjenza kbira. Ġifieri meta bdejt nibża hekk qatt ngħid qed jien għandi meta qatt nibża qabel nagħmel ix-show hekk qatt ngħid qed jien għandi esperjenza Dik kbira. tal-biża Andrew dik kulħadd jaddem minna. Kulħadd. Ħanajlek jien naqra ħafna pereżempju nisma' ħafna daw anki nies tal-films u hekk. Anke Adam Sandler fuq il-palk jibżaw jitilgħu. Ejja. Imma mbagħad once li titlemmek u mbagħad daqshekk tinbidel. Anka jien hekk jiġri li. Kien hemm comedian popolari ħafna l-Ingilterra jismu Ken Dodd. Tgħidx kemm daħħak, l-Ingilterra biss kien jipperformi, għaz naħseb Malta ma fobja. U hekk kien jgħid u dak kien ġifieri jimla swali, ġifieri jimlihom, jippakjhom. Ġifieri swali 3 darbiet ikbar minn Manuel Theatre biex niftew, jippakjhom. Hekk kien jgħid I'm quite a nervous performer. U jibża. Jibża, anke Adam Sandler. Eżempju. Adam Sandler kellu technically jaħseb li hu l-aqwa ħaġa fid-dinja, fake delusional. U tajjeb u Adam Sandler hu. Tajba. Tajba ħafna. Tajba naħseb li tajdaw l-affarijiet. Jien hekk bdejt ngħid qed tisa ħammur hemm jien ġodal u ħantihom masterclass fil-hypnosis. Automatically jekk qed tipnotizza lilek innifsek. Mela, hypnosis huwa dak l-affarijiet li inti tgħid lilek innifsek ta' mela. Jekk tgħid inti m'intix kapaċi qed tħoppnotizza lilek innifsek. Jekk tgħid li inti kapaċi. Qed timmanifesta dak li qed tgħidu. Dik 100% dak li tgħidha. U dik ħadmet vera ta' meta tħamm ninżel hemm u ntihom masterclass in hypnosis. U vera nexxiet. Il-hypnosis tista' tgħin pereżempju anki jinnaf f'qasam tal-forensika per eżempju. Dik kienu kellew ħabib tiegħi li kien jagħmilha fil-fatt, kienu wieħed mit-teachers tiegħi. U kif, per eżempju? Jien personalment ma naħsibx li hija ethical illi mhijiex ethical li tagħmel dak l-affarijiet. Ma per eżempju jkun hemm persuna jkun għadda minn xi ħaġa. Persuna kapaċi tiktiblek. Għax kien l-Amerika kienu jħipnotizzaw il-ġaħat. U jien nemmen li anke jekk minn ikun hypnotizzat xorta kapaċi jikdiblek, allura juża l-hypnosis bħala skuża biex jgħid squat free. Okay. Fimt? Alright, għax, per eżempju, jekk kun hemm xi ħadd kun għadda minn xi ħaġa, minn xi trauma, whatever, naf xi crime. U jixtieq jiftakar wiċċ ta' xi ħadd, jew dettall, jew number plate ta' karozza. Tista' inti jekk intik perjodu minn ħajti jiena u ngħidlek isma' Andrew. Ngħidlek hemm perjodu hemm data, mhux ħanajdlek id-data eżin in-numri, ngħidlek hemm perjodu nixtieq niftakru għax jista' jkun ħarab li dettalli li. Mejja ġieli ġrat. Tista' ddaħħalni intrans għajdla kif trid. Ġieli ġrat. U jiena forsi niftakar xi dettalli li forsi jiena by time jew moħħi jkun ħanajtek irriġettaħ. Ġieli ġrat darba milta jiena kien hemm waħda tilfet xi ħaġa u kont dan. Imma mhux kulħadd hu l-istess, imma jien ma nwijat xejn li mhux garantit. Kieku ngħidlek nipprovaw u tipprova. Fimt? Imma dawk ġieli ġraw iwa. Imma s-subkonxu huwa komplikat, Għax ovvjament fil-dinja tal-ufoloġija ħammorru fuq id-dinja tal-ufoloġija. Dawk hemm ħafna misconceptions fuq il-hypnosis. Fuq ufology, paranormal. Insibu per eżempju ħafna nies illi jkollhom dak li jsejjaħ missing time. U l-hypnotist, u x'hypnotist tajlu? Hypnotist. Jgħinhom jiftakru ċertu dettalji dak il-missing time, dak il-gap, għax hawn min ikollu pereżempju jgħidlek. Betty and Barney Hill pereżempju. Barney Hill. Dika Betty and Barney Hill pereżempju. Tajba ta' dik, rajta kollha. Naħseb li għax jiftakret ċertu dettall. Għadika l-istorja tagħhom kienet firduhom Betty għaliha u l-Barney għalih. U tnej qablu fuq l-istess dettalji. Per eżempju, jien niftakar kella parti minna mill-istorja tagħha kienet qalet illi għamlula xi ħaġa fil-libsa. Madonna. U sabet il-libsa ġifieri ta' dikinhar meta kienet libsa dik il-libsa u sabet il-li vera kienet imtaqba u kienet imtebba. U di ftakrita fil-hypnosis. Dak wieħed mill-iktar każijiet jisu reali. Hemm ħafna ta' dik qed insemmu Betty and Barney Hill għax huwa ħanajtek huwa l-ewwel każ ta' alien abduction illi huwa popolari. Mhux għax huwa l-ewwel każ ta' abduction, ma huwa l-ewwel każ popolari. Ejwa ta'
tista' ta' ma dik mhux hypnosis eżatt ta' regression therapy tista'. Regression. Ejja. Bħalma konna minna li urriki niftakar. Eżatti. Tipo ta' regression therapy. Tuża hypnosis. Tiftakar meta kont li batni. Inti bellaħtni hemmhekk bejn tibgħat li evidenzi. Inti kont batni darba minnhom. Għat li jiltaqa' miegħek innifsek meta kont żgħir. Iva. Issa jiena minn tfuliti ma niftakar assolutament kważi xejn, ġifieri, jiena mhux ħoqgħod niddejjaq ngħidlek ġieli mmur reunion tal-iskola ċertu nies, sorry minix narfek, u jgħidli x'isimhom u ngħidu sorry ninsejtek. Jien insejt il-kulħadd primarja. Mhux għax insejt għax rid ninsih. idea. Imma automatically nsejtu. Imma meta batni lura fit-tfuliti u ddiskrivejtlek dik ix-xena, niftakar ġnien minn għalija ġaketta ħadra bi-stripes bil-kolor. Għadda żmien. Il-moħħ. U kont batt ir-ritratti, meta kienu metu għommi u missieri, batt dikaxxa għandi. Mimlija ritrattix, missieri kien jiġbed ir-ritratti wkoll. U kan għandna ħafna ritratti tal-familja. U meta bdejt inqelleb biex innaddafhom il-moffa u bdejt niskenjhom biex nixxerjhom maħuti, insib dan ir-ritratt. U kif rajtu. Ix-xokk jgħid ruħi xatt dal-istess ħaġa li ddiskrivejt il-Lendru. Il-moħħ. Sejna dar ritratt qasbis konna fbieħ. Il-moħħ jieħdok fejn trid. Jista' jkun illi jiena dak ir-ritratt konna fbieħ insejt illi nafu u mhux ftakart mhux għext il-mument. Ma taraħ ir-ritratt. U snin kbar. Jien naħseb għext il-mument. Għext il-mument. Jien hekk naħseb għax hija deep in your subconscious. Ħafna mill-biżat, ħafna mill-affarijiet negattivi, anka pożittivi, qegħdin ġewwa subconscious ġifieri jisu ġel-ħama biex niftehmu. Inti ma jkollokx idea tagħhom. Għax inti xi kultant tibda tgħid ara naqra jien b'saħħti, ommi u missieri b'saħħithom eżempju, tiġi eżempju, kulħadd teħobni, eċċetera, u għax xi tinħossni mdejjaq. Għax xi ħaġa ġo subconscious, deep down. Titla fil-wiċċ, fimti jisek għandek iceberg, fimt, u inti ma tibdix tara taħt. Jien naħseb il-memorji tagħna kollha qegħdin hemmhekk, sempliċiment aħna niffajljaw. Jien hekk naħseb ukoll. U inti naħseb xogħol il-hypnotist huwa illi jiftaħlek dak il-kaxxun, jiftaħlek dak il-fajl. Eżatti. U joħroġlok id-dejta minn f'dawk l-affarijiet anke bdiet sasinifobjas, sigaretti, inti li tagħmel tiftaħ il-kaxxun u l-bnidem titfgħu fil-feelings, fil-power li kellu qabel ma beda jibża jew qabel ma beda. Fimt? Darba kien hemm waħda qalt li bdejt nibżak meta werwitni ommi bil-cockroach. Dittaja tu twerża u hi kellha xi 5 snin u bekk bdiet tibża eżempju tiskanta. Dit għal-fobja pereżempju. Jien ma nafx li xi darba jiena bdejt minn meta bdejt nibża mill-ġrieden. Jiġifieri isu ġara xi ħaġa f'ħajti ma nafx ġara u f'daqqa waħda u l-ofis għadin hekk bom millum niddeċidejt li jien ħanibda nibża mill-ġrieden. Unconscious. U ma nafx għalfejn. Għax ma tafx għalfejn, unconscious. Ġrat unconscious li dil-ħaġa. Edha kulħadd ta' jkollu daw mhux waħdek. Fimt? Unconsciously, għaw minn ikun konxu taħħa u minn ikun unconsciously. Għax inti jekk ma tafx, aħna we pick up everything from our environment. Il-sejjes, il-pollution, kollox. U inti tkun qed tassorbi daw l-enerġiji kollha. Jien nemmen ħafna bl-enerġija. Tassorbi daw l-enerġiji. U mbagħad dik l-enerġija jew tġibek tibża minn da, jew iġibek xi ħaġa pożittiva, qed insemmiħu kien kollu l-pożittiv għax in-nies jiffokaw fuq in-negattiv. Daw l-affarijiet huma pożittivi wkoll, fimt? Anzi l-ipnożi hija ħaġa pożittiva xi tieħu kontroll ta' ħajtek. Mhux biex nagħmel reklami, da ġifieri kif tafu jiena m'għandix bżonn reklami u affarijiet hekk, fimt? Imma ekku. It's the strength of the mind. L-analis, l-lum hekk, il-mod kif ipnotizzajta, kif deret, kif rajta. Jien rajta kienet fija ukoll, kienet għamilta ftit maġla u peress li kienet weħida isa ma stajtx nagħmel show, fimt, ma stajtx nagħmel show, imma she followed the suggestions kienu tajbin, bdiet tidħak, ħassa relaxed ħafna, u qalt li driftja in and out of it, dik hija normali dejjem, kulħadd kien drift in and out of it, fimt? Eżatt, daqqa tkun fija daqqa għalija.
Beda, marret tajjeb Annalisa, ġenka beda jħossa tqila, u naħseb Annalisa hija bniedma ta' immaginazzjoni tajba ħafna. Li, tidher li hija kreattiva. Tisma kreattiva. U inti meta jkollok bniedem kreattiv ikun iktar faċli. L-artisti huma aħjar, ejja. Fil-fatt anke ħafna l-artisti jużaw dawn l-affarijiet, fimt? Biex to unlock their creative process. U le marret tajjeb ħafna fl-opinjoni tiegħu. Jiena minn hemmhekk rajt li. Ma danx domna, ma u bakkella dik tisejħ time distortion. Għalt li ħasbet li konna 5 minuti biss, meta fil-fatt għamil 20 minuta. Jien indunajt 20 minuta ħabba grizmejja. Kif smajta tajtek fakritni meta kont ipnotizzajt lejli. Jien bil-kontra jiena ma nafx kemm domna ma domna. Domna. Jiena isni domt ħafna. Domna. Immin tibdejt tagħmel iktar affarijiet qalu. Minna. Just kella relaxation session u just to make her feel good, fimt? Immin tkellek iktar inti iktar moħħok iktar beda jaħdem. Jiena isni bdejt ħassejtni isnek bħal meta jkollok ħolma twila. Ejja. Imma kont konxju. U l-ħolm mhux tal-bliħ jew il-ħolm. Jgħidu l-ħolm huwa dinja oħra, dimensjoni oħra. Ma nafx hekk hux vera jew le. Imma naħseb li xkultant. Naħseb illi vera jien. Ġili jaħkmek il-ħolm. Ejja. Ejja, tab ġili jaħkmek u jibda jieħodlok kontroll ta' ġismek ukoll. Per eżempju, il-ħolm minn in-notaħ ġili jieġi tant ikun lucid, tant ikun ċar, kristall. Dak huwa form of hypnosis ukoll, lucid dreaming. Forma ta' hypnosis ukoll. Għax inti tihobnotizilek nifsek qabel ma tarqod kulħadd jihibnotizalilu nnifsu għax jidħol f'dak li jissejjaħ REM state. REM state hija alpha level of mind. Alpha level of mind hija hypnosis, ġifieri tajjeb qabel torqod, eżempju, tagħti lilek innifsek suggestions pożittivi, eżempju li għadha ħanqum b'saħħti, illi ħajħossni relax, illi ħanorqod tajjeb, illi inkapaċi, għax inti tkun jgħat titfa dal-input ġafik, tissuġġezzjona moħħok. Is-suġġezzjoni għadu kulli bkien. Jew ħan jieħdu over moħna ħana, jew moħna ħaj jieħdu jenna. Fimt? Għax għaw ħafna nies ħepi li jgħodu jtuna suggestions. Kontrollawna. Mela. Xinu mal-proġetti tiegħek il-futur? Vela. Proġetti tiegħi li nagħti iktar pjaċir lil ħafna iktar nies, għax jien li nagħti li nara n-nies jitku, li nara n-nies li jinsew l-inkwiet li jkollhom għal dik is-sija li nkunu flimkien, illi nkun kontent, illi nara n-nies kontenti u n-nies b'saħħithom għax jien vera jien nemmen li bil-ġid tieħu xi ħaġa, bid-den imma tieħu xejn. Tieħu xorta ta'. Tieħu dan l-ura. Mhux hekk. Karma. Ma nemminx dawk l-affarijiet jien. Vera? Le, nemmen bil-karma, ma nemminx li tagħmel id-deni. Tagħmel id-deni. Tiddefendi ruħek umba, ma minix naiv, mbagħad jekk dan jekk. Andrew, mbagħad is-saw. Every action has an equal and opposite reaction. Eżatt. Nika ma jfissirx. Bħalma dejjem inħobb insemmi jien, I'd rather be a warrior in a garden. Eżatt. Than a gardener in a war. Jena, bettilom għawik intom menikom l-Amerika jien il-Russja ta' nifqilkom. So da, biex, it's a joke, biex ma jgħodunix bis-serjeta. Toħdunix ħafna bis-serjeta ta' nis. Le, xieħduna bis-serjeta. Ġalla, jara fuq il-kamera jasbuk xijona. Le, mux jiddejuni u kol. Ħalluni. Jien nindowna ħaġa waħda li n-nies ikun hawn min qiegħed għassa l-kull kelma li ngħidu. Anki għax jisimgħu titkellem tajt kelma bl-Ingliż, issib paladin tal-lingwa Maltija, l-qas jaf jikteb għall-lingwa Maltija mbagħad fuq kollox. Lili jaħfru jgħidlek ma kienx kapaċi jgħidha bil-Malti da. Isma' u ma meta tibda titkellem fuq dawn l-affarijiet, jekk xi ħadd jiġi jkellimni hekk kif qabel bdejna jekk jiena qas ngħid kelma waħda bl-Ingliż nibda ngħid xi kelma bl-Ingliż. Kelma hypnosis. Suggestion x'inhi, noqgħod sej suġġezzjoni. Kemm kera ma mhux kelma sabiħa. Imma hypnotist x'inhu bil-Malti? Hypnotista naħseb. Hypnotista? Ma smajta. Fimtni. F'daw it-tip ta' suġġetti nara. Jiena nitkellem Malti aqwa minn ċertu Malti li jgħixu hawn. Fimt. U le ma din hija xi ħaġa l-English official language tal-Maltin ukoll biex ukoll. Le, jiena kemm kelma Maltija ngħidha bil-Malti ma ċertu terminoloġija. Kemm joġob. Li sabiħ il-Malti. Ħafna sabiħ. Lingwa rikka, lingwa ta' storja,
lingwa li tirrifletti minn kolonizzana, għax Italjan, il-Franċis, Arabic, Sicilio Arabic. Jien darba kont qiegħed l-Italja, kont qiegħed Verona, kont qiegħed ma' grupp tax-xogħol. U bdejna nitkellmu xaħat saqsini fejn Malta. Għattilom Malta qiegħda taħt Sqallija. U ħasbu apparti minn Sqallija. Jena bdejt naqxin nitkellem bit-Taljan tajjeb daqs. Proset, nixtieq jien Taljan nitkellmu tajjeb. U kif bdejna nitkellmu għattila dak iż-żmien għattila ħana għattilanna l-lingwa tagħna u dik kif għattilanna l-lingwa tagħna taf li l-isqallin ikollhom is-slang tagħhom bħal Napli tagħna u hekk. Dik ħasbet illi aħna nitkellmu bit-Taljan, il-Maltin. Imma jkollna pereżempju jinnaf dialett. Għattala l-Malti, għattala Malta. Tal-ħana sal-flus tagħna, għandna dak iż-żmien kien konna naqas kellna l-euro. Bil-lira. Laqas ridet temminni kelli noħroġilha l-kartiera, niftakar kelli ma nafx kemm dak iż-żmien 5 liri u aħna miraklu tal-li aħna kien teżisti l-ġiex lira għandu kun kienet teżisti. Aħna miraklu tal-li aħna nazzjon. Għax il-Greċja teġ kemm għandha islands ikbar minna li huma parti mill-Greċja. Inti semmej Sqallija ra kemm kbira parti mill-Italja. Mhux hekk. Ġifieri, imma aħna fehmni għandna l-lingwa tagħna. Mhux hekk. Hija identità tagħna. Identità tagħna mhijiex Arbi. Imma sfortunatament ċertu kliem ma jistax joħroġlok bil-Malti meta tkun qed. Le impossibbli. Fimt, ċertu kliem ma jeżistix bil-Malti. M'evolviġ f'dawk l-affarijiet għax ma kienx. Ħalli ma naqbżux fuq l-lingwa. Aħna nħobbu l-Malta, forza l-Malti. Dejjem. Aħna għandna qal kbira. Fimt, jien kull fejn. Naħseb issa taraħħa l-Irlanda dil-ħaġa. Ejwa. Tiltaqa' ma' Maltin l-Irlanda? Rari, imma ġili. Imma jien eżempju fil-klassi fejn ħallem waħħalt bandera Maltija. Rajta. U kulħadd tisaqsini. Ġifieri ħanajdilkom di fuq il-lingwi u nifqu hemm. Il-Brażil, l-Arġentina, pajjiżi enormi, mhux Malta toqgħod hemm. Miljun. Brażil bil-Portugiż u l-Arġentina bl-Ispanjol. Ġifieri ara kemm ma nkunu proud aħna illi għandna l-lingwa tagħna. Mhux hekk. Mhux Amma toqgħod dik ignoranza ma tal-Malti l-Ingliż. Tal-muhom it-tnejn li huma tajjeb, all right? Dak kollox għandi messaġġ biss. Mela. Għal-Maltin toqgħodux imdejqin, fimt? Kunu kuntenti u fej ikolkom ċans titku witku għax id-dak huwa l-aqwa terapija. Huwa mediċina. Ejja, l-aqwa mediċina dak u l-pjanti għaj li ndaħħak ħafna nies. Proset ġbin. Proset. Thank you. Għad pjaċir ġbin. Thank you. Thank you. Tal-ġen.